Hayi, amatshe amhlophe uwafaka egcekeni kuyimpoqo. Ngikhumbula lapha ya uMayi 80 insimbi, yayibona insimbi le yey'ngane njengoba isuke ikhala nje iphuma, kusuke kuphuma amasosha asezulwini asekuseni eyogada imizi yamaNazaretha. Ntambama ayabuya lawayana kuphuma amanye azogada ubusuku. Uthi-ke le mizi yamaNazaretha lawa sezulwini bayibona ngamatshe amhlophe ukuthi nansi imizi yamaNazaretha, nansi imizi yamaNazaretha. Okungavumelekile ukuthi ufake amatshe uma-ke ngithi ekhaya. Wena usuphendukile waba yiNazaretha manje. Awukwazi ukuwafaka amatshe ekhaya ningawona amaNazaretha no.